Pemirsa, bunga matahari mini medue keluihan tur dados keanggen bunga hias ring pekarangan umah utawi jero. Indik tata cara mreteninyane dengan pisan wantah muatang toya miwah pupuk. Milih tanaman bunga sane luwih wantah parikrama sane oneng pisan kelaksanayang oleh kramane ring pekarangan umah. Wenten makudang-kudang soroh bunga sane sida keanggen tanaman hias. Silih tunggilnyane tanaman bunga matahari mini. Bunga matahari mini mewarni kuning tur pinih alit saking bunga katahnyane. Sanedangan mentik wantah muatang toya mewah pupuk mangde sida tumbuh becik. Ring pemupukan sida kelaksanayang ring kalah semeng mewah sande antuk nganggen pupuk alami. Bunga matahari mini sida ketandur ring pekarangan umah utawi jero mawinan bunga puniki nenten banget tegah. Yening makesami sampun mabunga mejanten becik pisan, nagingin pekarangan umah antuk bunga mewarni kuning. Bibit bunga matahari mini dengan kepanggih bibit nyane sida mentik pedidi yening bunga inucap sampun gugur. Macang krama sane kedaot mecikang pekarangan umah bunga matahari puniki sida dados pilihan. Desak Aryani, Bali TV.